Korean cakes paling ngena sajaga Tasik debak. Omo, cake sekojo mimin akhirnya buka kafe di Tasik. Cream and You Dessert Cafe, kafe spesialis Korean dessert satu-satunya di Tasik. Kudu wajib bisa mampir kadar hei warga Tasik. Lokasinya di Ruko Asia Plaza Tasik. Ada promo Oktober nih, tulis review di Google dapatkan diskon 10% all item. Cake buatan Joey udah punya sertifikasi halal ya. Rasanya dijamin enak-enak mulai anu gagal best cake in town. Krimnya bener-bener spesial, rasanya lembut dan light, gak akan bikin enek. Mimin cobain blueberry cheese dan tiramisunya. Bener-bener ngena pol di setiap suapan, must try. Next ada menu baru bingsu, es serut Korea dengan aneka pilihan rasa. Bingsu premium terenak sejagat Tasik. Bisa pakai tambahan topping mochi, taro balls, cream cheese, butter crepes, dan lain-lain. Tekstur X-nya meleleh di mulut. Rekomen bingsu roasted milk tea-nya. Buat cemil-cemilnya bisa pesen chewy coklat, chips cookies. Teksturnya unik